Tae katamal maral mereka sulela Miss Karratal ginlugo kasi kada ngaltangat kalbilulog marang rapat ni Dios lo kalibud siya da tomo la away kay kita lon di bergir lo pa lugo sa ulo me boku mu lal boku susirgir الجريد ديال بريس كونفرنس باغوت مالوسوس راي بدول ما كلاي ما روبول بلاو ديريكت المورا بيلوم بيل ريبلاي مار مكسيل بلاو مورا بريزيدنت باوليس ويل سيناتورز ديريكت المورا سبيكر ماناي ماروبويل ديليجيتس ديريكت المورا تشيف جاستيس يراي غلاو ماروبويل جاستيسز رابول بلاو ديريكت المورا governors مار سبيكرز مار legislators ay galta maktuloy ng state. Hindi sel ngiya mal tugubet sel sus yung ilpuntaw amora atarbelaw robuy tira nga rin earlier lomes o rem sa tiyan press conference kaya on Sunday. Kamiwaran ra media o malwarak labo kalay galbiliw malumil tutaw may lumiw nga kamtirgal ministers nga minister Obiang director minister Tutu minister Victor Attorney General Regidra Lurbelaw, Miss Ringi, Director Ulartil Medjo Energil, Director Sibnurs Antoinette Meru, Director Waymen Taway, Motangel was Moderator Nemo, Director Maria Imora Staff Hospital, Director Martialo Kamam. Balwaise by Borong Yal Press Conference Regile. Tapos kami ang ngayon si Presidente Travel Urbelao adibus mara official business Urbelao hindi ka return na klubog alakad with return na klubog may say return na klubog batol mo lungit lungog girel lungil omrolel lutal gaya ng mera Urbelao na klubog tapos ngayon direct kami wala umil bangay Miguel Gotal Breadal Ayes ay war mayor media direct di the wise was langay as Minister of Justice larnya sesyon olbid raklulaw Senator Eli ya torreng tabla approve as Minister of Justice Miss Olgrey Jennifer Olgrey dirga kalmi daw diaklo kang gamam Hindi dinultial teal ne sola reng asulela senet ra ngil lurerel las ngil bongera minister ra justice para gel klo lureo ra lurelao dos pe anges ngire al time then kami amat ngigel buk ka albang lela toera tutel alla ra lurelao ay git toera kitel gar magarra am kadamalu reng asulela senet Raurior Group Lalut Matli, Group Margi Awal Tulud Tial Karaklol Ministry, Emring Langat Ler Rablul Belau, Emring Asaw Ginense. Kamiwa Director Omoral May Wam na umeset tial legal book activities marar Arbul Par. Kaya el alwig e wam ngay akangel Attorney General Albul mo saw kay dito mo recognize Tirgal Police Week. Kada marami na police week lulu sila Sunday may bol man mereka weekend director di Mutiarte al yung organize tir ang regular merit laugilan rin remains was arnya minister dito ma dikul mo rin sa igil pwede waigel apelitelel ti al press conference igil bebubu il wargo started al minister kuha te al mo sa gerni awal para Kaya ministerio hotel ora kloro mamro bui e ora olo raya mamra tungod sa ministro biya ay gelbus al mo ibirela ministro ni pol sa merkera al tutay e vice presidente Roma Arbe Clade, e consulara e Alina, de vice presidenta Jamla Monregal,
Sandeng ano to kakrila irmang achen ale akora lo kang no yang sal tira germ to amin sa kirela ministry git ulngit lo ase la buklang attention still mora Victor tur isi dire kal mal to di imo vice president ka swagalo irmang kau achen ma nei el almel sante pero me ikut sila bui moringia long motoringi luasen spokomi pian spokomi ran buin klela sports komi igual lurior mengigi dia mau PS mana pas komi trust lu ending wal-wara mokernil wal-wara tawara sports kultur sisinta itiang awalmura lura siapa lakalwili ngara 2012 itulmo ngira lura siapa gel wal men sponsor tiang yang sasakawama di foundation itu mulira siapa le amla atuo del mura betul belura belula melan el timing dori tul belua ay bol bertial spokon ladi tal continente Antarctica yang el atito pero Jadi, igual el continente el amati involved en el ultra o ahí kidera Micronesia umes en dikit yang di taraklo muktekertian yang temil mo keringia amo awareness wasin dire kal klo ako mil nga ala kamu yang harinya tele mura omar itu apa sebenarnya ay gal baby ra ko mil yang ko mil kita ra apa ay gay ni ala baby ra gel mura mo ara baby ra lu malu bet ngara ko la taw ba no clearing by lo ba taw yung mga ra pa din seguida las racial awareness people are there si time ito reminder our other was itong mokla ko mili ito ngayon dispose rin yung proper ipaksyo at ito ngayon mokla ko mili itong mokla malakal to yung mokla na environment rin dito ulam na mo o clue liban te vice president moringi alom ko doringi luaseng World Cup ringira pelura siapa la Oktober mel al Sunday gel timer belaw amoringi a competition malu ben clay bunga dertial el programa en gel mo mingil tel mo wal hotel cloa hotel de emerald ko mi atu amo te ergi del mor segi del World Cup para siapa la Oktober malungil program ya ambasador siapa lah ambasador kasam embassy ringi mar staff ringi tial community ada siapa yang marah berbela aman ringi kita ringi arwa cena tidak telur segi del community tamo ringi tongil yes maklay seo ma involvement ma participation ra tial lurior tidak bisa successful and tenggel mo okat sara sate en mo terigi del mora del World Cup raspo ko mira blurasya to belela gigi aku wai setiang le mama adra ko mi ay sakin mo pokla ko mi yan momula a program ra ermura taw sige le mo ngem tenggel was en mara tema araw taray malaya time was tela klopa
ni multi program dire ko sa etelmis. Sulang. Sulang Minister Obiang. May tungod sa Minister Tuol malukal warapos mao regel kuryo Minister ni Sulang Vice President mal lungil total mora adra media marukul adar belaw. Agi dagel ko para domesra Minister yedra MHRC tilin so the report. Ako ting ngania tele kang moduringel Citizens Job Placement Officer git seluluay sigit mengengel ngara first floor hotel one stop shop lo sig already rat. Reporter niya wasing nanya TLR el upload yor last el mitel merelang. Teder tiram le walk in. Te tiram nara website te apply. Es edel waset terur tiram na matig already. Para maral mo ngi lagi gidel tera atlo sig aurior. Mutan mal mga madara adro ulo sig aurior mbera one stop e bole sangel kelorin ngara first floor. Direk last week leilani gadam le announce sa president at mutrigel adram brigel los tigel adra belao lo social security ram brigel los pianges wal mem lo sigid. Munsig reporter was ngari artetel adal mlay. Ya terur tira amlo omoltel waset sel logo mel club say 60-day window الجيل ملا benefits التير اللي تتليلي تسجيل الماضو من غير الموت مو ري ابلاي ماني ادور مسيرتير يا ترتير ngarang ayang الدرجه الملتيق المدغنا اس اس ني ماجي مغير المرولر مسيرين المو ملايك الاس اس ني رامريجل اكتريغ الالم مريغ الويك اند ملاني تليغ المورا اوركيد ايلاند مع تايتوم المو غارسل الانيغنو مايسول البيلسنجه دلو باسيساريو نسيل المرا تايوان سمنك ميد الكلوب سيل ngaradao successfully lendra Orchid Island idirek talchil celblarsay emro elal time tangara taitung nganya mal gamangal ligida la schedule term so the vice president orang asul at Taiwan el tokunit sel Taitung County lobta trial al next 7 days lukor all tertira gel kura cultural exchange ra dalong lela Taitung begit maktima mas commutal itinerary mas schedule tir nsil mo mes agel kakaro sel kura exchanges lorura Taiwan itrige after seguid the level of club say etel mo tel mas ersel mlay emro ko makal el merbelaw dirga ka bol setup mo ingarang main di sel bodo dingi kudum subadamiu esel mo lobong la sok lo ngitra gel chief ra a division of youth and career development paski da report ra tokora scholarship material ko rangal gedan lamo o may gigidal scholarship. Malingit tutaw Vice President mar ministers sila minister at the legal mo mura report at the Division of Youth and Career Development. First to report so almo wise gira legal after our session ra scholarship ma hosta one session ra Taiwan scholarship ma latta magi hosta session gira la Australia scholarship. So Taiwan scholarship may 13 ngalgar bela na successful na apply. Agi ko mingil isir pasat milaro ko malubong nga mo dal update tigir. Australia Award Scholarship deadline ni June 20, 2025. I 1 month ahead agi host till after our session. So burgul after our session agi obviously get on Civic Center open 4 o'clock to 6 o'clock. I'll invite our ngalga school parent mangidil other aboy sorry May magi open a space together. Matamel apply scholarship and then come help per for application or tier. You mamatiga after kwasa the omay sagal school or we say the one ra cap ngani. Kada visit a school among other do mula presentation on meron. Ay matiga student magasat temel and there space in year ngani ang other ngat sa sel magun madala apply scholarship. So Monday mer lang nanya 8 and walk in ma register online and mer session together. So elagap singa will class the session after hours hopefully muktamer trigal less than 4 and the register matrigal sorry di mo walk in ospiangas fo momra toras scholarship mo college clue game na schedule online call lo bigyan lang one club and klela rongal gel belaw 8 ng ngara school and ngara Eastern Oregon University
Dabei bleibe ich doch. Ang ara school Eastern Oregon University abay may reach out to my ministry. Was sa gamal 8 ng ara school 3 seniors. So mamal mo mangingat te alar pe lam at no sabel schedule tel Zoom call magimo o Zoom lam tira club. Lobis sa human resource. Guko ay sa te alam mo trigal trin mo tuwa te alar year. Trigal junior sel soril mo spell plan a career too. So 8 students. Miss Orion Kikuwat Senior, Miss Abradil MVS Junior, Miss Lovelinson Omiliu Stevenson Junior, Miss Cleo Naomi Madel Sophomore, Miss CJ Colberang Mira Senior, Jada Boleti Timlin Senior, Miss Jeriga Omdidrungul Skobong Freshman, Mawan Master Student Bilal Irish Tamtre. So hopefully gimo ada dura clue yung mom ne kwasa ngara kwara interested tier masila da guide tier. That's the program is ongoing. Sabal update to the Taiwan Dreamers program. So I get two line application. So Taiwan Dreamers program is a funded gap year of Lura Taiwan al morning year 2025. Open more Rogul Palawan youth from ages 18 to 30. So sa program based, the first round application na namo mrega deadline ringi nanya 10 will apply and nanya 4 last year. So hopefully out of tirigel 10 we'll select 4 more participate the Morabluda Taiwan sometime in July. And then sa proposal based application there gumalmon ma deadline will open and morning July 14 a final deadline. Application ng embassy at Taiwan ma obviously together at Civic Center. Mali last to update the report they get upcoming events. Magel ngani discussion singe lahat tamo finalize the detail. So one recruitment ministerial leader ng sa 2025 International Indigenous Games mangira abluda Taiwan. Magi mo recruit our up to 20 youth and mo compete in the games mangira beginning of December last year. Next recruitment there are 5 young entrepreneurs. Youth Pertil volunteer Mukut Mukli Taiwan trade show. They're coming in last year. And then last October mentioning your minister, they're going to get discussion. Till after our session, ngani osing they're going to schedule like either a blue bubble daw. So rather than the civic center ngaro year, more year of Tirtigal reps are state the schedule sessions together blue bubble daw. Tim nagigid the minister suda. Ikide pa sa konsula. So lang minister ka umatam, Mr. Alonso. Kung muram los maura tarar atray kan na regal Sunday, dinggel manal Minister Victor ang artya. Buktep sa tean naman. Ano kita sulang Vice President Ratial edi club talaway sa Lucia el Friday ngarisel tunade no bunggela roasted di mo the celebrate gira Ermont Park ceremonial competition ra umalis sa tunama marun actual mo pagpadangala venue area prize matulungit ra ang dedas mo medo celebrate ra work tunade continue promote ra selo mangalela di karekla adira kal sabadong ang aniya flea market sponsor niya pang state from state no kung yan na Bureau of Agriculture PVL mo rin na outside 1 to 5 1 to 8 to 1 p.m. 7 to 1 outside mo din ka nung itra adra ulul mo deda sa kanya temil wasel kung kanya trulil sorry lo traw malmo sorry lo mara mungarang el labor sa ikibya di mo blobong le mlara tara meeting planning mea kemudian pasing Copenhagen Climate Ministerial Meeting yang meeting in preparation on mora kaptorin morgira Belém Brazil tarigel main issue door of mesriya pasya last year first time in history blood health
temperature blun adam exceed sel average increase ra 1.5 degrees Celsius. Segit sel gida togoni nga Pacific kasi al sukuma segit el global average increase ra keldrela blun ada exceed ra 1.5 egal balura Pacifica sa el mielo. Sesel kasi al sumung endra el ascensurie la surpasser segidin likely pelurang ayang sonsoror obey Michael Butokol low lying tolsra Pacifica wablan miel. Say global concern ra selmle dosel Paris Agreement ra 2015 target del blodo Korea wasig gire del reduce ledra lu emissions ra sab el maral meriyo diakal balmol mel increase keldela ida manel wasig da swar segid keldela na increase ra pekelsis egel buk talman el kita nam gire gira provelar ikan nam telara so traigel jal capturira belema mo tral de emphasize ringa kasi gire legal belura belutat submit agel da seng nationally determined contribution mlatam rang siya tukol waseng NDC dakal NCD NDC المصادر قاسيا فكر بلا بلا هذا المنبر UN أقريل قاسيا تمومرو لا أغرال ريدوسا سبقلير رألو أو المسل بلغوتل دوسم أي NDC را بلور بلاو دليل اللي را أغرال 2016 دليل قاسيا قدمو achieve at least 40% renewable energy by 2025. So mlegilan ang arage seguido mle target rigida mle achieve rig. El time gadan angara close to 25%. Hindi ka daw upload aswara lo ase tial solar farm bla bukod arur ra lura ngatpang ngani gel ngal sang sel instead ra move tul mo mle ella solar farm but address seguido ngal sang sel seguido asing gira los pe abatteri. E dire ngani project el chega mo lang surveillance mo explore OTEC sel mamalar sel kalkaltela kon el davel me mamarura dengi el moringira mel kayo may game ang partra bebil ra gigid el commitment rigid el toward ra ko kasi abela even though emissions rigid amal gigre ding gire del to our part Maria draft el revised el NDC ra abrul velal la matmok we hope el kasi by September la ragi kada la finalize ringi submit ringi ra era dora belem so sel September target tawa sel September ngaling sel UN General Assembly hopefully seguid la finalize ma presidenta celebra UNCA announce na set tagi da sel NDC ra belur belaw. Etial address ra emission na tay del mora selul sa niya Minister of Angara Omrul Komi. Len taraklol issue ra blun ada legal plastic. Ya plastic mga lola ba oil and bro. Bela ngani tablol issue ra hook sell plastics negotiation treaty Mlegirel Otmok ra November last year naringi ra Busan ra Korea hindi mo dakal sa ela blun adal akri ra gel kasi ngaray gel mo talang tengil tel treaty tablol issue nga ra sel imo nga nga rolled up el kasi di nga remediation kasi kada manage sa ngal plastic recycle rin which is ang igel blul produce sa oil le wala ka do la plastic wala ka do spe alu ang impact ra production or tira oil ya ku kidel betokol blura blul ada so ada pasingil mo ringa target el kadaban na production ra plastic marinya wa position ra Pacific kasi we need to have a target el totally ban na new production
leng kadamanda al aswara impact tel plastic ra dia kadil ngara climate mangara marine environment mangara balu lengga nga dia kabol lakal klalo even though ngara daw beng kaduguk mla mesel kwasi ngari ingel do seng microplastics dia ka mesang ndi ngari angi kala kmang kita mo koling galngil mong dire kan mo ring impact ringil mara human health may gigi ako radi sabekal update ra ko ka el event ra ngil bela may gel kulere ra kel bela ngayon sa gigi global negotiations ra to climate ma plastic sulang Sulang Minister Victor huktungon sa AG ngayil malangar niya soal mukmung Tuta Vice President kambil Minister sa Roguy Media tirikal restar o kya kal nga press conference sa ilal tutaw nakakukmal di makasa aldaar ilal tutaw yaksal malwa Minister Victor anyway ang mal selgot lungil ay sa Ministry of Justice sa ilang Eli Miss Jennifer Olgaril Orrugma Blel confirm appointment ringim gay gida mo besel Minister of Justice malsokal mutulo isisel South Blalo Vice President Murar Adra Senate ras ko malmasulang last month malmong ilabrera mal Adra Ministry of Justice di imol activity marar alwi gabla pulis kom lao makal lenglak erngul park tel area bitara PNCC tial utololbi le kung mamisrar bulis el orsel 4 o'clock kung malmasulang al supporter tier agi madangay nga rin ako ngal sa ngasamen di guk police weaker tier sera Tuesday Director Elob tamle omkadong na formation rar bulis and instead of out in the public agimlo ra civic hall masulang minister matul kilinger kamamara bulis matos pera na civic hall malmleungil aldaadu or say for the first time nga of course ako madangyak na in and out la AG excuse me Director Elob Tamil Street tirge rogul bulis ng arse at alal kuk voice a concern sir tir malungigel kuk sorry ng atiril gira laureo rabla bulis and I think it was very productive. Of course, the other belaw mar baby kita dakal makasato ko ang alir or dakal sorry voice out. Ako kadim le recommendation salta next year and sab edel malu sa concern sir gid. Also lakabibol once a year every quarter kung kanang siya gid te alal murar police mal voice a concern sir tir gid law aureor. Police week continue mo Sabadong sa last sil sa Family Day. Pulis matulungal kartir adrabli mo celebrate reong nila atit in this ay gid timangila questions rangi namang kulgila officer agil su kumangaringi sulang AG beguk tiulil mora Ministry of Health and Human Services me elang police week elang hindi ko last week ang gukle nursing week Nurses Week. Gagi dat Chief Nurse Antoinette Merul ngartiang dipsat te alam ko poldo nga tigingel martigingirar nurse morar adrabelaw. Malungil tuta Vice President marogul mararogul ministers matirga rogul adaloreng sectorial program. I just want to take this opportunity orang asulira rogul at kotulu ulan sa orang asulira rupak kaldios ra aklang arigid orang asulira rogul nurses family tir minister kama Vice President Mr. Oilo ra opportunity ra kama malguklo celebrate ra Nurses Week ra May 6 to 12 malmle great success sel mamlepto ka events sel first day gimlaringa talk show el kick off the week with a talk show dire kalmlaringa roadside campaign ongingil se gimle president tamle sign proclamation el girel tegi del whole week
mal ngartiang edra seguir del roadside campaign mal so use this opportunity orang asulela arbekal other belaw ma leadership belaw ma leadership Ministry of Health and Human Services ma kakarosel organization tulungal ka business organizations individuals el contribute el moramal el successful el roadside campaign na ma el direct el mal milud la aklol el ngeso el mosab al direct el help program el celebrate tial el nurses week kidra lorang asule la Ministry of Education el miskama ma opportunity mamlani ar nurse el mloregal el high school el mga adura ngal ka school el guk masada lo ase ngara ul matamle decide el mo join el profession of nursing sokmal di ngartiang omtera rogul nurse daka dil nurse ra hospital lagi dira kamle involved ra nurse ra a private clinic ma Palau Community College mar baby ra kukti nurse logro ra a baby ra agencies mar retired nurse orang asuli ra rogul at leng support ra kami amal mlo omolt makok mail di ngartiang orang asuliw wase dolmol melkakatkak ra urior ang maring lurior maiger rogul ngarngi mendira kalmal maring la atolong oklamato and I want to use this opportunity and thank everyone wish the police happy police week dira kal maralme EMS week Maktirakal mal wish everybody a happy EMS week. Ay ka rokul kamama adra bla bulis mar adra EMS. Ay ka lurera mako adi ulakwak. Kamama every day agi interact. Makti hospital opportunity malura nga sulira ade all ngito lo ase. Mlesegi dolwi ko mal ko ramle Cloa donation na kami ako ngito ase lol mall masel klein na sew throughout the year leng mal bato ka adongu maklagadal ma supplies ma equipment tel gimol mol mlos pe el marulaw reram kami sulang ate alle Vice President Minister Aktimo isoy sa igel baldong at siv nurse merur kada maria nga sulir adar belaw roguy tiram lo support ra nurse rigid. By the way, letal kwararong siya imora adal waram legamento wa sa igaludo del udra fundraising ra nurse ay ko mo lablom ara equipment ra ospital nga ra mek pagtaklil mo ra buwar marang sil mo plakatakla arugoy ludo del udla ra fundraising amal dim lo take care tian nursing week ay gel derngel ay gaya mo ra nurse lo spe lo ara gel kuk titir tisay lo spe ra bekal sils including ra uniform tir Kadangar segi mang el alguk mel Sunday, yang guk laguk komu el sele EMS week. Gagida way mentoy nga executive director ranemo. Direkal taram ngutling segi del lurior mekuk sate al mekuk polwara smodil mergide para abrablu. Ma'am sa ate ale Vice President malungil total morhaw ma ministers ma AG ma chief nurse ma rekla adamitia. Ma'am Saula achieve Merul masuk el kukura mamalita el dura tukura EMS week adamral kura ang arabal la police week madamaluring malungil police week el moral pekal police mar family tir el almel Sunday lo mura May 18 el mo May 24 yang guk EMS week emergency medical services week direct el bekal sil sira lo mura Sunday el mo Friday ang anya activity Sel timre el week next week el EMS week we care for everyone. Kita balol modya kada sal shurk motel EMS ang tamal taangar adal. Tiang maomo ulo tigel EMT sel nga fire and rescue el mo tigel clinical staff. Direct nga niya adra ARF direct limok tigel EMS week. At matangay Minister of Yang Alkumasande, mandirek nga rin yung sales po kami. Ya Sande, rakuk EMS weekend, sel walk for life. Lomura erungul para kalmura Belao National Hospital. Matel asedan mo at adu mo walk for life po kami. Dahil al Sunday, madawag, emura kami o sil time, ere mo confirm ruriul. And the Monday, Education Day, Tuesday, Safety Day, Wednesday, EMSC Day, Tuesday, Safe Alive Day, Friday, EMS Recognition Day.
Seldo mes regal teams regal bekel sil se misleng en teelirar EMS el motmag e focus egel urerir lo mes egel rir malubeng how can they better coordinate themselves mang o yung klo auriore o browd auriore patoka olong song sending ay kagil coordination amo ul mamos biirel mo ngilo tuti auriore lola bagel available resources artir mang diliga ako ra formal or a fundraising request and the direct nga niya sa lodar sa kela EMS week ya the maldi open el malaya nga niya ngot algere please o ko man nga miss Coco Kumaichi nga sel emergency health program to kuni segi del emergency medical services for children. Ma'am Saratial. Okay. So lang Mr. Tawai seldo mesa igal batok igal mla mabregal sande lulumur nurses week en guk mo tiagi del police week et tiagi del guk EMS week el maral may ay gaya Jennifer ado mesa mararingi iga nga mok tegaringi tirgadi mga mok laurior rokuy di girirar adrablu kada makara ay gaya del gagaro sa lalat ang mga mok laurerir lungil el morar adrablu gira del show support gira del girela ay gaya del gagaro sa luriol maraele medibok update tabibir makloluriol marar Ministry of Health and Human Services magote ko madangel was sel team sel canvas back team tirgel specialist tel toktang ngara belur belaur el al time tulamur sera May 12 tian nomregal Monday yang artial rule Sunday lo mesra al kandakta clinic ra toirardil guktio song ra toirardil kandak ta klinik again waldir kamade le rule Sunday kado spertial te al dire ko lingit other belaw to kuniar ardir belaw waset yagiri at al omega appointment ngiri ul masatok tang to refer gurkaw al mortir gayid al specialist al tirang ara al sel hospital el al time el kandak ta gayid al klinik ara al sel malulungil time take advantage tir gayid al specialist al ara al sel balur belaw ongerung agulu ay sa sel igel mlomregal press conference wase ay tial CH Sirgid Community Health Center mla open ra Bitaragoro Elementary School ulu ay sa adra medial wase el atirigida management el wara omdasra wase ngarnia mo sa el extended hours at tial opidirgid ra al sel hospital so aglu ay sel mera adra blue wase tamlaw meeting mlakongel mutel extend ratemela OPD ratial hospital gid on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Ang mo open, mo tra 8 p.m. rakabasingay. Se automatically ang ubangel tial pharmacy gid hospital, directly open mo tra say gid 8 p.m. rakabasingay. So matamla akongel extend ratemela OPD ra hospital gid algirira adrablu tiang tamruringil talboil emergoy omesringi assessringil wase is there any further need almo tel extend ratemel almogmang talubeng bongarat retelel so saygidia amraer alsela opidirgidra hospitare of course kami amangel wase tial guksi 8 sirgidal ngarabi taragoro elementary school mandirekal milanga asmarel sera day after Russell ribbon cutting. Direkal so kalaway sa wasa is we're here today. Itial nga press conference. Ya tutaw sel LL tutaw sel Family Health Unit sponsor maternal and child health assessment workshop LL time. Semraer tial West Plaza Hotel el ngarat ngorong. 2 days ulmo ra torira tutaw malmo kluguk. Almokte ka kuk asesa de tasar tirrogoy emergoy etamogut maklay sel niya mo 5-year strategic plan on maternal, child, and family. Sa igidya alongot mo koringi mga igagidal 2 days tira mo kukome sa igal collection or tira igal past datas emergoy kuk mo mga tmok sa igidal kuk plan for the next 5 years. Aktiregal kitablo oy lomo la igal press conference rigi da maklolon di lo bang lungu
nsuakal announce el merong miwar adra media mar adra belul was hospital gid awul ra last week. And every Wednesday ra 11:40 ang arngia ka devil prayer lungu Ersel chapel ngar alsela a hospital. Ngarngi ang gele pastor Joshua Akomeng, Dr. Joshua get taratok tang rigidal adra India ngay gidia milu lira last week ra Wednesday et tamladi say dal wasen soril mruringira every Wednesday di 20 minutes say gidal lunch time tianga morar adalo reor madirek adal newing ra hospital marguk time uspe at tokwera ngesura tokwera gurul say gidal chapel sa ilmorngi e attender say gidal prayer ang lungu ara say gidal lunch time ra Wednesdays only. Aktiregal di away sa igel ngia abebira maklo luriol marayar alsela tial hospital rigid. Marayal luriol sel medical ward nursing station almost complete real time. Hindi mlornyat talgibel delay legal elgora emergency ra ICU mlornyat talgibel delay but it's about to complete sa igid nursing ward ra medical ward nursing station ra medical ward. O ngirong sel food service ra hospital mandirek complete tawrior ngi titalgibeng mo complete tawrior ngi. Ngiam uko mo sel ngia OR nursing station say tirgay gidal canvas pack team ngar belaw sel loray ngiam as ngiam usab el lomo say gidal urior ngar say gidal ilgok improver say gidal nursing station ak matangel oil lolto badringia at yabelaw newspaper mangbay halibay gusper ti alte alewise nga ka Friday and for first official trip parngak as a Vice President the Minister Rahel yak mora Geneva al model versel niya kuk tigingela position paper abalur belaw ra World Health Assembly moringira Geneva makmodi busal tal sande ngirmang mang kablo oil warawase President Tadibus ma Vice President Tadibus migidal angara sengrang klil tokoy remote control oy so agumdas yung mlamo sa edel ding arger magere ma yette kad malmol mal antap raurior ma direkto tirgal ko ngara laurior ngara al sela belur belaw e make sure mara lauriol malmol ako marangal waseng ladia ka kura mo rabatak ra ko kurior ra Ministry of Health and Human Services while activos ma direkto president mga direkto ko ngaringa bibira maklo lurior longot mokla makpay di ngul mori saygid emro kuk o open ngil mor kamiar adra media o kuk mo gera krami undi ko mesra ngirmang adia ka kril kapong oy kapong LA o Sulang elera ngiling ding gora telgivel complicated tel isul do sa ngiling no senda mets tamla dirga kal Richardson target funding
das sera announce ngira dimle telal valua kamit telal 100 millions. So tadiriga tral mga tial fund ma process lo sem magarabol lol tobo daw. Tara klol isyul kida gilda sing small island state bringer gida dega capacity gida ma they targid el mal o tik ma say tiang amil tamal bigos ang tagid el climate change. The also level nga ngaral matamal kada dik pasem bigos diesel dungul mora say gid level at mo require gid el pasay you need to demonstrate paseng mal mil garay tiaya mong require gid el ania they targid أول ما بيبقى تايم نقوم رونستريرا وقرا climate change official واسي الغانيا غانا المتمن لمو أيس المي غانيا ساسية مو أيس المي those are part of the detail كذا كذا الكامبين so in those events سبب إذا القصيدة غمران نارينير سي كذا غانيا بيبقى رانيس for through green climate fund which نرجع about the stat access kada diri ka access el through agel da sing readiness grant. Sel readiness grant up to $1 million. And may unfortunately do more assessment. And then must help develop agel da sing concept note. Kada mo there kasi malangara priority gida require gida ma enough information ma detail support kasi gimamrul tiang lang tagida ul nga impact ringin morarat nga mitigation ringin climate change so iga telgibel complicated the developer proposal mo dos per expert nga krelbel may all the are expert book understand context balwad mo selameng take time in the meantime gida mla access the green climate fund through other project al time nga niya imong through Micronesia Conservation Trust support protected areas network ang nga diri ka blel approve niya green climate fund over $1 million through SPC mora Conservation International etya mo musubra tuna movement Pacific Arisel sebakring kasi aloran mo magal dada engkal tuna mo move mora krela isedrigit so we were going to lose that resources so close partner siya mo super sel kasi how much are we actually going to lose ni nga partner ngil guk mo help develop a fish aggregation device sel guk priority gidan other bela igel guk وذو البضلاء مو helper supporter سيجيد التغور fish aggregation device. So in all time we're finalizing paperwork so toward the end of this year most of ngani although the tolal the SPC ang سيجيد project. Ngariya ado aseng adaptation fund. Adaptation fund talgibel gare klugel although the ngani sell allocation valor belan al time doseng $8 million egidam lasta tlawro lo bangala sprep mo access segi del $8 million global momru assessment ma design ma planning sell relocation Askura East basically the designer sell school shelter Mung siya ko ku climate lens sa edel mul accessor selu do. Kasi tial bol builder niya school dilbor niya disaster er adra East Coast amos peringil shelter. En al time kada manero sa selbor niya gel disaster to spera a capital building el shelter. A capital building adi al design el sab el accommodate ara adaling almada denging enclosed Yaka cafeteria mga rats irar adal los pairing. So siya hook adaptation fund. Beto ka trang tingin la magigre ludaw dal kita nastat access for different things. Semle project tarol funded by ADB. Semle COVID response but
marani adire kan mle tokora climate adaptation lang mle mu barangkal tait tengara mesel mera belu ay kita bebir ra ko di sabi kan lo ay sing yang arian mutul mal beton mau kusa den mal mo mang tertiam so elen ngari atam so eden mo dong oklen mutul smadan ilite sula Hindi ako sulang ele ang metaborsel para adres sel tora funding. Ang waigel blada saudara au elel wasigita ulum urti alurolo give appropriation ra all bill. Em no ringa time em lo stop sera aguk level 6 ba President Whips yang lo start to negotiate lo panggela ambasador at Taiwan makabalmentra at Taiwan. Dim nakal labeo ta negotiation le kabalmentra at Taiwan agoram dim nakal soal sel wasing toltog daw do del girela blakalbus. Mang auulang mlo sa president amlo spera atoil waset yang correctional facilities, rehabilitation facility mo. Nokonge Taiwan al fundra aurester ti alurior. Mang seguida aurior lilutal malamolma. Aurior amraire ang elay o nyera mga machen. Ending ngaringi aigel tirakan luriol giredal mawil mo ba. Mang gakdoral mo ngeguk tami. Seguida tirakan loruringi ang kale ang manager kita CIP alima tirgel kontraktor ala kaluwiden haiseng tirakan baral lauroringi haiseng rating kira al selaplay at tayo dulwaseng melamay menggiril na mo start tayo al selaplay ingya mo mede laigel kuk di igel kato mo kadolwa nga sa igel klakdal furniture al sela telblila ay tial blay mang diakalaka uriol marail aurora amrail ending ameirera president tamlamir mamo senggirel enderel al rak ekadrogi tial luro mang agyoring aurorel al lobenggela kontraktor le kada madengel waseng maral ngaring yaklo issue rigidera tial sa kadela ko tial blakalabusol nga aurorel atay sulang.
I see. I see. Dia ka process diyan ahmal bayot. Giri lal other report al murabla bulis. Dia tom kadong marbulis samo malubet actually to murabla bulis lulia report ar bulis sa investigator ngi selbol mereg ang mer officer AG ang mamakukong ra local murakort. Di post sa social media dia ka adal mo investigate based on that. Gidel mura report mura bila police officially. Rael, ngora swada logel wase aigeng sab elmo complete raw era a mini games marngal geda sab it mura el practice sadang gadamol mo ay Marshall Island del postpone na game reschedule ringi ngara ko ra osngemel girel say. Dia kam sulang chen til ay dia neudas was kada al sabele dore da improvement regal facility mal rangal gedal ko ra motel gibel ngusel home court advantage ra le kada host ra a mini games. Di gardira kal madingel wasen dim na koskota lapet to. Yes. Kitian dira kal dira ka mangila baby ra funding rigidal. Igila la improvement regal facility may gel baby ro amat maklil kal mini games el chairman na Dr. Talay ma committee ra ngira mini games sa akum da sitira kan la I express el merigi del waseng tamal malas lore da gal venues mangaring ay gel baby to mesem namo mrekre aurelel ma baby la dir ka balmon di telgibel optimistic el waseng a chairman talay marbek adala committee amring el lorol mar adadara a CIP ali mar adala amring el lorol abantira contractor waseng kadam kanang emre ikut moklay ka lulur ma challenge sa ngaringi igel issue kita ngaringi di kita ngaringi serungu del other bela wasing kado kla dawl ingire del foot mokli morsing puro babel sabel bagi da wa nirmang 69 en iliti to so raru kundi elang al sisi lor sewara tipala all say all magada mergui adam leng al cukup mentia kabul mereken aigel trigelo ngara aigel tim rabek kel belu amner belau meeting lo pangela doktor tele maraba matam ni presenter tira plan ma starus raigal venues tigilengay lo pangela doktor tele waset sa mamadugu ay ngara era ke menglamo tay tesel dul wasar ngalge dal amo sabadi telgi belospe endi pumeral wase sel bungel sil sra game egal venue sa kaltmo kala akamodita egero Coming diklute AG ak ngoraklok la vaul May ngaring ya ko raw rele lablia police lobangela core state ranger ma ranger raigal balul gire la security ma safety ra abalu mar athlete sa lamera mini games Sumang yan actually dia ko dangali dia ko dangi arrangement lo ng state rangers sa iba't ibang OIs di ko la mag-Europe Australia ngani sel dulu wasing obvious ang acronym ri Mual Group Prarbulis el trainer Australia el angagi tolingi tulo sa the bela will enter into MOU lobong gilaigal kakarosel buluigal kakarosel Pacific Island the countries ngari arum te ertir ngar segi dalwal kwa training center Australia matamel di volunteer lo nga sew segi del temel amini games mandi adilable police I'm sure tirgal kuklo enforcement tra or state tigel other solid volunteer tegi del group para tiramlam aliar other Australia. Sulang. Vice President, ngora diso ka logger girel sele syntax ko kora dilo sa mo look into it sa ludo dal kidirar adara om kasang algom la mo erura kal dia kalungo.
Melzab emel goras modile toko radio keringil waseng wangarat tetelel. Malmasaw le Jennifer last week poagi mamsel every Tuesdays akam tirgal director smart chief sa kaw meeting. So til ay gid yam letara subject ra discussion ra mara director madraisa ol niya redra public health gid. Ulu ay sir kama malwase mlamit ra tirgay gid al adro makasang tirgay gid al tira apart sa gid al program leng takasaw rawase mawangra tletele laus pa lela gay gid ludod akmal aware waseng ngarngia ay get tool batangel alak alwid ngarngia 1% talgirel guk morangrang mal at 2% talguk ka mora ang rangklel me ndiaksal madangalia para prepare mo madangali omsodel ndi olay no wasya eli et director able update ng mamal girel wasya ngarnya aldadu almaray lobang tirigay gid al adro makasang ma tirigel bebir ra alat al masaw at tetele la wasya magarabo spe ay gay gid ludo dal low spe al malisi aureor adang Madam Wilton Tawe, Mother Olo, Minister Rahel, the Vice President. Sira ulel tialo press conference ka to kora rem sa tigel mulu di uldar sa ka ma super minister mararoba. Di mla ko uldar sa tigel bebira. Gam di mo mo tigel wase lobo kam da ke uldar sa ka minister obiang ma Victor na AG kubi ni ako am lumang kita mo ko gumiwa am do para Kalau beral beraya, wahid med. Ngariya kakamal di simple agrik lerung akmal midok kami como ako te Vice President sen news tilov dra Reuters lo aisa mal gikyong tokoil kiriw. Ako meseng ngaring isel ngara Reuters ngai isel wase kangila el telael la presidenta senat tangila tru el telael former president tangila anlu el telael adasina ya presidenta la republika kumbali niya silu ngara 6 million el contrato merbela la military sel do mesra sel do ngul sel simbu ko madaliusa kom el spread se news tilo dra blulat Setaraba, Raisen News Agency, over 4,000 words. Over 4,000 words, Vice President, numil Borana. Ada news yang elol melbui kimultop da news. Mamar bir ada belaw. Mal mo timam sel du bato lo ise. Nam spray baga. Kamama sektor, miam reden. Nam spray baga. Ngara ko moruli el mosmodit ya at least para foreigners mea di mlamo da mera outside this thing mo ka news hindi ka mam marangal amal da kasama no mes tial mo record tak club se trigel ngilgiar ngilget tamal di pesa botang lo se belang arger ingat po ay si lamas pre brambat agi kora ngito bas tian dia kas el mo ngaringi omsodir el top dat kingi gubil tewal mereda kamam den ngaga ada nyusil dimla moda dur tirgel arsel alame madimla katalo graud swek mal madengel was mal off bibis digel mal mong tigang di mung ada nyusil ngaga mendirel la toda rusa bul ada basal ko wala pumar ada sina inbal bra komunis parim Sige ako tulgri ko ya ongerul gri ka ekor ka aging sige da Minister Justice Maringi last week sel tilog da imo kalbus lumur trablu semle nedet club say ngelu club say ilmu tertob da terror kalbus endo tumlude amra maselas so di la 1 hour later ding tian dia kal lo tiro se terkibel bring la sugum di elsela 2-3 days it top that tedel kalbus kel hotel kita tadreng kalbusa bilgo dia ada tilo ya
nga ka presently akmal olomes tial da police isi kalam kami el aser sum do ba oi Dia kalau kira kau mulia sirap ringi, rosen. Dia kalau kira kau mulia hearing ringi, malu investigation rosen yang mengarang. Yang hari ini teror alumni ra, akalbus, lowais na. Rosen tengah akalbus. Yo mesra tua betul mobilin, emili marumel mungut mesois. Mungkin ako sa trigel tede, atilo dulu kung timlo songren, timlo lamo mitas. Itirap tikertir ma ultom tom de emertir. Dia kalil korak flow problem. Since maskum amra pesa bia kalbusa mo toko open na. Din up for nang agad mukil sige. Dia kadam kararing niya. Ko tumatuwa dara. Ay gele ato. Mutu ko sige ma din madam. Ngariya ko role gile sige dara. Kami pak address sa Hotel Green, raw era ko klabo e jail mo sa Long Irulgir. Mr. Ludong, kami ara media. Ilal arigal el mosa dringi direct ngarinyate legal lamsang. Hindi ngakakuradi akal salsa wakal mo spend the all time al masada what I believe to be fake news. False, unverified, unfair. Oy. Lies. Mangwaise. Hindi nga ka mangulir tiyal wuk press conference rigid. Tiyang at temela mental wuk report ta isela tokoy raurior tiyal administration. Makpay yolingit talwase mema lakabot sis para alsel sa higid. Wuk taborangod al venue. Edo sa odringi. Lekumdas wase gukti temela amtel report taigel klolo reor il maray regal ministry. So lai bay gukta ngod al venue edo borni edo lutal mawngil kasaod at ay lai gidal issue. Nadang adilungil masul. Bay pulm sang Attorney General gukla borselong irulger. Kamal masulang yang irma ngaracadim. Ya kumdas sel gel gotel kalbus ilis immediately mlornya mlora media mar atrogoy ma Facebook social media akum upload rar bulis rawngin lurerir dia kalbes el tol kalbus amis. It just so happened that wasing lesegi del time os next day ngaring direct terul ilis. Hindi tamal di tilo, I think within half an hour tulam te bertir matam tangara kalbus el ang ngara isolation room tigegida emero ko ngara adrablia buli sa order investigate tigegida el alta me dirga haltod mga hadirga kwesa lo sa report el girel mga msula yakti mo follow up ra director lo sing lamo ngara teletele laurior Hindi mo doon sa 2014. hindi andirga kalme report hindi ako dengay msula. Bai stimre dia ko din sin sab emergency tiandi ngora di swata local wase sera May 12 ventilo ba biel wase former minister Ministry of Finance Caleb Uduya Junior Ramlamo directoral selmle position ra Kashmir mang if you can answer if not tegadal oila president malmen di olgom lo sera May 12 nya walun mo el director akmo budget ang planning manggora di swakal Akmaral masangal di masawat at kuwera ministry ra held ra dito. Oh, sula kita lokong labay sa elong yung igong Why say? Action rim. Okay. Daswa Minister Tmutu Lamlahen Zir Selgere. Me tungkol sa Minister Obiang yang langar niya mo talbebira announcement of this wal gudmokle. Utale ngirmangen maldi tiok delbung ya kata lokas misum dia kang sel lulgeringa genera atemel tiat program ra Sunday momu ure tiuklo mo tomo mero sa
amap pamaluweng ngol hotel ay gel basyol po dola ko miringi madire kal telgi belul tial dia kal sebaril lo to el angleng komol murar adam tamrida ko mira tuta ko mormu ko reka daringi mo sande merpo hindi ka damal komal masaul ka dire kal usper kumiwe irmang kami kaumalay ma channel sebed kay ni seul lo mer kartial ay ser mora public mo participation rin kita klo totally sulang mas Kita lamar mara ulabong les. Okay. Ngaring isele ulabong at tingil tial press conference sama tirgay guk orior na complementary git. Guk silser tire lang tanjo tire ma dibok announce tirgay ayang clear. Ngaring kota ngaring kal chief fire and rescue. Rabdila Bulis AG gang Jefferson Ari silser ngire lang. Direct Elaine Fielding, gang ngara QPB, Ophelia Johannes, ngakuk ngara Palaris, Tialobis ra Palaris, Bureau of Budget and Planning, ma Charmaine Luke, ngakuk ngara Sonsorol Elementary School, maguk ulabong la Alomar Osima, ngara Protected Areas, tirgay gil black parts ang clear, tirgay akuk tanjo virtir, meadow happy birthday, malklol happy birthday. More tirgay gil buksil sertir elang. Edi minister ay taro ngarnyak lol sungul mlodia kal join regidre elang, ending malolingit kalwase me mata to spertial teal direct kal bodo recognize ra imora ma katatal staff ra a Ministry of State hanggang Miss Yolanda Bisay Clolubak hanggang Senior Passport Officer el makatatalo orior esola finally ang mladi say del mo mregal orior el mo pursue further education rangim ang sual di mreng asulel rigel time el kuplalo orior ra ministry esola good luck el mora kuk tokoy school el bolo mrengi mendigay gid ye kami ara media lay kauma Mr. Ludo ma Jennifer ya press conference gid ako ti meriti gid ye mo marek gid ako mangi na president gid ko malmsulang ara media ro